Ya, mahalo lava le whatasimai fo le tātou. Po kalame mantua o lo whaelo ia au nanga a pisinisi nei a tamali fo ima alo Samoa. A wale si le fia o le atunu o le tūtena na o le Radio Samoa whaelo mo lo si le fia. Ona tu atu le ayo finangalo o wala o whiwhininga po whea ngā iei lau whaataunga ai pawan mei e si le fia. Ia tūlanga o lo ia au nanga fo i o lo o tautuai ia tamali ima alo Samoa ia la tola fo i businessi a Tausani malo le se fo moni le tai fo malo le se fo moni te vai fa tala fa tu fo le malo le tunu le male fo mai le langi mama le o ino le masini le tai o le lo fa male anga le o le tu malo fa tai fa se mai le tato porta me le nei fo i tai fo tata no le tautua le Sanbells kitchen de lowa tele tu sanga o nanga sa tato tara no fo i taimina matai au nanga fa ilo mo se fila tano o mai le tautua mala o nanga de vai tai ia male fa fsili fa tai tele la vai le anga le male lo fo le tua o lo solo manuia me o mala vai le tausinga male alo fa so le tua i ngalu nga faima mal fa solo ino pisinisi nei vai tai malo fa tai so Sanbells kitchen o te lo le o lo ye le to take away i tola fa tau Otara sa le lava te vai o te mine o le Sanbells kitchen Otara limited o lo fa pena on ye Otara ia o le ngalu nga foi la o fa ye Otara o lo fa pena on au una ina le tunu e le tau mafa ia male cafe o lo fa pena on fa ye me o mala fa pena lo fa pena fo yona au ona i le Sanbells catering mai le lava tua tu si tasi te vai ma lo fa tai tala noa wa langa mo le tunu e fa nanga ia tu tato Sanbells kitchen i le tau fa tau Otara ai o lo ye fo le lato nanga me fai ona o tuai ta pena ta mafa mo ia mai sa la vanga masana tato ma liu fa pui ponga fa na mo vanga fa pena fa lo tele vanga le fa mo le no so Tausani fa tai te vai o le Sanbells o le au nanga le ngata pione sauno i nei Otara i le tautoino le atunu ia pione sauno o wa lauilo fo ia wa uma fo ona tele ona sila fia e tangata ia Sanbells catering o le wa unanga la le Sanbells o le fa pena ona ta pena ina tau maftanga wa ia fai ponga aso fa nau ia ma aso fa manatuina ia me se fo i tau maftanga o maliu ma me fa pena o fai foi lasi na loa o le taimi o fa pena o na o na ina le atunu i le lava tau tua ta vai ma lo va tai tadu tala noa nga i catering o foi na mo le malo le atunu ia walanga e yeila to tai to se lau o ise tai lu se lau o ise tai to se lau ia o la fol tai lima se lau polunga tu te lo so se foi numero lava en fai lava la sunga ma le Sanbells kitchen ona keita o le maualunga o se au fai o tanganta ua mawhai ona au nei ne Sanbells catering te vai ua o le maulunga le numere lua fe lima se lau o le teimi o le numela na o ye le matou tautuaina o le atunu ia le tele au teimi nei o a tele au ua lima se lau tangata ia o le teimi ale nei ia lua se lau tolu se lau ia pe ua whawhaingo fie fo iona pe ua masani ei i le tautuaina o le atunu tala noa i tau mafa fo ia mbot catering to te lea tangata ia la tau tau mafa e feiva ia la tau o ia wa te lo te leo tau mafa lo te pena le Sanbells kitchen o haka mafa siri onga fia i le tunu sao le mana ia i o lau fusili te vai o wai tai lo tatou e mai se meni o fai puiponga ia o sa ili ia fale foi le mawai ia tau mafa ese e te lo le mea ua maua i nei le manatu po le la vale mea ai ese mai el palanki fe fa te tinga sa matou o le tasi fai puiponga le matou ai nga ia wola ua ave se fai nga voi le fai tau tuaina e palanki ia na matou wolan fa tanga mai matou te atu matou puaa fali fukalo ma le mako woka ma le mako sapasui o le mea la o tupu o atu nei tangata o atu manei le tau maftanga tau mafa u ma le puaa ma le sapasui ma le oka ma le fali fukalo ai kua ia me ai palangi o lo winga o la tau mawhainga foi le o fai ia o masani ase o tatou atunu ia tatou lava tau mafa o le kama masangi ala kako ia o le sapasui ia o le sapasui ia o le kale
ia o si mosina fasipua vane le faafonga ngale antunu ia mo le masina fasitalo ia ua sa oilo ia to oilo mo sa le so fa fa mai ai kana sia fa la botonga a inga o ma fa wa de fo tanto tempisi anta sani le to sanga fo le ngato as fa now ia o fa ponga ia ma vaenga fa pena o ngalo de la umana batu no telefoni e fa na bala we le so ngata sani ma o fo that for land of Sosani ia Sanbells kitchen monta so all tulanga la iai o le open tato whalolole i Otara mo le manole tino fitua sa paiaso pe mātou te tala mai na o le ono asol vaiaso ia o le asa ia mātou te o mātou te lolotu ia whatangai foi le au whainga lua ngai o le lotu ia ma lolo foi ngai o ngā umu ia e wariki ia le asa mātou te tala mai le asunga fua se ia ulia le asto nai i le lima mai le tae au se i o le afole ono i le afiafi. Okay, so taimina tala le Sanbells Kitchens i Otara ai mo tulanga la mo e catering of for not to mo let know ia wala awa mo la te me no e power me o nge kas fu po wala au le se kai mira tausan ia sa le wai e tele fo ia o tangata ia e vilia tua ile afiafi ia me fa pena ia e mala fo i pe afa pe fo le e ele taibi o so isi o tu po se fa la vale fa fo se ia fa ia tali mai telefoni ma tal no okay le lei o mona tunu fa fonga mai fia fa so tai lama tara no foi ia mo ne vanga pe tata no ai fa na pa mo telefoni le la vata vai te mo i manto i ele manto o penga te fai langi po le website o le www.sanbellscatering.co.nz te mo vo i manto lungo le Facebook e te mo vo i manto lungo le wa kelingi me mo Instagram ia po ia o te mo vo i manto telefoni o le 255 o i va fa i Otara e te mo vo i manto le o lua fitu lua o ono iva o lua tasi ma lo so Tausani Mataafa fa te tele mo le fa se malitana pokla mel nei tai au ma lo fo mo au nanga lo to tuai lo sunga ma faltua ia ma le au nanga fo e Sanbells Kitchen ia ma lo fa tai ma wi la ba ia fa fo le nei stofi ma ga mele solo la te vai mo le au le u maltata la no vo ile ka kili o ka ska e fa ilo atu ile mamalu le antunu o yaile au nanga fo Sanbells nice o le fa pena ona fa taunu ine le masina fo pe au le lo fo le tu ile ola male malos o le masina fo o le ata tala ile Sanbells Event Center i Otahuhu o le address o le Ivas Fuluiva Atkinson Avenue i Otahuhu o Sanbells Event Center la o le fa pena ona no nofo inai pe fa nofo inai pe hosti nai ia ni tangata e lua se lau tangata i tono le Sanbells Event Center o le masina o le masina fo pe au le lo fo le atua i le ola male malo si o le a fa i lo lau i lo atu le aso tono e te tala inai o ina le ata tala ele Sanbells Event Center a fa pela o yeso fa mo i fa poiponga aso fa nau mo me fa pena ia fa tai le lo fa male anga le o le atua i lona fa pule fa so mo lona anga le i fa monianga o fa pena ona tu ina mai o tatou tangata ai mo le masina fo o le ata tala i Sanbells Event Center ia fa mo u malava mata ngo fiel tau maftanga mata ngo fiel fale o saunie Sanbells a walo fa mo i se tenyo luma pe au le lo fo le tu ele ngata fo na o le ata tala fo i mal cafe o le cafe la ia e mo wai ma ia mo bacon eken el ka u al malo al mako ia bacon en egg mo wai ia kofe ese o macchiato fale fa masingo o tu inga kofe ese ia su mai matala mai au pe au le lo fo le tu le ola mal malos o le fa la wilo le so et tala ina pe fa pe na o le lo fo le anga le o le tu fa taita vai ma lo so Tausani fa taita le lava congratulations lo sunga mal fal tu ma le au nanga ma lo fa tai mo tu foi ma nanga tu al tato no ia de lei manuia fai vole ne fo ia stofi
la tata toi feu tanga ia tilipea ia ai mo kere fangi birdies on leias ya fa tai te la ma ka o lo ka polo mika ai sao fa tai te le lava fa mania fa tai fo le malo le tunu le fa fong mai te lio o tono lo to monta ma lawa ia fa mania le tu inga nga fa yo ne ya so fa tai